blessed? You have to learn to confess blessings in your life. Say, I am blessed. In the morning, I am blessed. In the noon, I am blessed. In the evening, I am blessed. And even in the night, I am blessed. Praise the name of the Lord. You have to learn to confess bigger things in your life. In your tongue, there is power of life and death. If there is power of life and death, then it means there is power of blessings. And you can speak blessings and things happen, because things that happens, they happen when you say. You take dominion over your life by saying. Praise the name of the Lord. By saying things. Unaambia mwili wako, I am not a sick person. Unasikia kahoma, unasema, I am not a sick person. My body listen to me. I am a temple of the Lord. I am not an instrument of sickness. I am healed forever. Vitu zinaanza kufanyika. Praise the name of the Lord. Learn to speak to things. Praise the name of the Lord. Hata ukikaa hivyo, ukitembea kwa barabara hivi, ambia barabara ujue mimi si kuumbwa ni kukanyaga na miguu forever. I claim my car in Jesus name. Vitu zingine unaanza kuclaim. You claim your happiness back. You claim things that should happen in your life, kwa sababu katika mdomo wako ndio kuna uwezo wa kusema. You know, when God was creating things, the Bible says, and he said, and it became. Praise the name of the Lord. And this is my prayer today. Whatever that you are saying in your life, may it become in Jesus' name. Amen. We can have our seats in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Today is a big day and a good day to us. Na leo Roho amepeleka ibada na njia yake na tunafurahia. Huko ni kwa Roho. Praise the name of the Lord. Na kia Roho getwarithagio no ni Roho. Thank you so much to all our visitors. Mujisikie mkiwa nyumbani. Na kama hauna mahali pa kuabudu, hapa ni mahali pazuri. This is not only a church. This is a spiritual hospital where people are healing pain, where people are healing heart, where people are healing from rejection. JCM is a church to those people. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru, na ninaona tuko na our online patron Mr. Gitonga all the way from USA. Na najua unaenda Jumanne, kuja hapa usalimie kanisa na uambie kwa heri na nikuombee. I can see Mama Wamboi all the way again from USA. She's still with us. Mungu akubariki Mama Wamboi. Na wale watu wote mmetoka nje na nyinyi ni washirika wa JCM online, Mungu wetu awabariki. And of course our online church, wherever you are watching us in this globe, we can see that you are here. Tuko na watu wengi sana YouTube, tuko na watu wengi sana Facebook, na watu wanatazama JCM TV. And we are so much humbled. Let us appreciate Mr. Gitonga as anakuja kuwasalimia. Tulishinda na yeye siku ya jana, tuliachana jioni, tuliachana na yeye pale kwa Mr. Charles, tuliachana jana jioni, na Mungu akatubariki. Na leo naona Mr. Charles Mama Ken hayuko, lakini naona ako na mrembo wa Mr. Jeroge hapa. Samara, sasa uko poa? Kuja nikupe pesa ukanunue kitu. Ine. Oka. Aweso. Oka. Kuja nikupe kitu kanunue kitu. Akana kasichana Kajeroge James kananipenda na anamnetaka kwangu, anakaa siku 2. Alafu anamesalimia. Leo hujanisalimia. Kwa nini leo hujanisalimia? Salimia hawa watu, ambie hi church. Hi church. What's your name? Naitwa aje? Mwambie jina yako. Samara. Wanani? Jeroge James.
Yani kupe pesa. Although unajua tu utanyang'anywa na mama yako. Anasemaga waka. Utaenda kununua nini? Moki. Enda upelekwe na Magi. Nunue smoki. Etereirwo hana ne asen. Unaona ndiye amekaisha Mr. Charles. Amen. Karibu sana our patron. Thank you. My bishop, our bishop, Reverend. Kanitha mwathani agoshwo. Bwana asifiwe tena na tena. All I can say is that I'm blessed. Like we just said, I confess, I'm blessed. Ni hideregare ushokirie Ngai ngatho ni tondu wa kunjukiria muthenya wa umuthi. Gera kanitha wothe na araika matuine ati ni honokete na Ngai akagitana na kajikaga. Bwana asifiwe sana. Agacoka akahe wendo wa kumwenda ni tondu nake no anyendete. Ngaigua ngicokiria Ngai ngatho ndikigongona-ini giki ni tondu haha niho Ngai aikaraga. Haha niho turathimagirwo na guku ni tuigua tukenete. Reke ndimwire ona gukorwo wi kanitha muthenya wa umuthi kwina ingi muno me mitandao-ini ta kanitha witu wa online mangienda gukorwo me guku no ni tondu waitu mitiganite ni tondu wa kuraihiriria kana undu uri ungi magakorwo matirikuo no monira mitandao. Ngauga Ngai wa muoyo aturathime na ihoya riakwa ni ati bishop ihinda ritari kuraya ni tumenye uria tungikinyira andu acio uria tungitwika akumacerera na mahinda mangi riria twaragia na patron Mofam ni twaugaga ni wega tuthie mbere tuguthondekere njira ta Johana uria thondekeirwo njira weru-ini nigetha ugiuka wone gwa kugerera na ni undu ucio muthenya wa Sunday ni ngathoma kanitha witu wa Ciaro nigetha bishop agiuka akore etereirwo ni turabangire na Mofam ati onake ni aguthie makanitha maitu maria menjire mana kuria kungi nigetha tuhariririe nigetha muthegi uria turairwo ni witu ithuothe na bishop aratwira ati JCM to the world tuhote gukinyira ria Ngai tumena nja ihoya riakwa ni mumwitikirie ihinda riu ria kinya acerere aciangi nigetha tondu ni raithi guthie na toria ndona haha timu ya tuma nayo haya huria biashara andu aitu aria menja ni mabataraga services icio ciuma haha mbere no ni tugeraga maundu-ini maingi ni tondu wa kuririria tukaga gukinyira andu aria magirire no bishop timu uma migunda finance na maundu mangi tungithiega na timu imwe gathie kundu kumwe ikahota gutwara motungata macio mabururi mau mananja ndina mano tuteithike na andu aitu no matige ku lose uria mara lose na njira nene muno koguo ihinda riu ria kinya no to ona ginya andu angi marago guku no mathie makagoche nigetha tureherwo JCM kuria turi okwo ne andu aria me mabururi marafu tweka kesha teno tumatware gikundi kiumite guku makaigwa mahutia JCM maitekirwo ni maguta maya maito na makaigwa mari arathime ni mukwitikiria bishop okay aturathime na kunanja koguo bishop tugutigirira ati ni wacera makanitha macio mothe na mibango ni tukubanga nigetha nditwe kinyanire na Ngai witu twika kinyanire ihinda-ini riu hakwa ngakorwo gicoka muthenya wa Tuesday na ningenete muno riu korwo hingo ya kiamuro ona igugwe no kiongona-ini giki ni tondu aingi aitu ni meririirie na Ngai wa muoyo bishop akurathime ni ndu uria tuhoyagira o hamwe na ndungata ici cia guku Ngai witu atwike wega na muiki na mwendage na mutuhoyagire twina nja ni murona mathina maria mena nja kwina bara ile mabururi mau tuikaraga tondu gutie bururi utari mu Kenya gutie bururi utari na mu JCM koguo mukihoera ari angi na murorage news nigetha mukamenyaga ni andu aitu niki marathira through thana inyu mukihoera turi lito na Ngai witu amwike wega ndore gethi ciakwa ciato reke hoye ngeithi na rwimbo namba cigana Ngai to mwike wega na murathimwo na mutuhoyagire maita maria maingi barikiweni sana. Amen. Tupigie Mr. Gitonga makofi mazuri. Jana nilikuwa namueleza vile nataka kufanya ministry ya watoto. Nataka kujengea watoto wetu vizuri, mahali pazuri. Ciana citu ile tonyaga na muciaria leo yaga mwana wake makeinuka. Turenda gwakira ciana handu hega muno haha thutha nituonete handu haha thutha and Mr. Gitonga akanipatia mchango wake wa kwanza. May God bless you. Nenda gwakira ciana citu na haha alafu weekdays niho turi huthagira college ire yitu
ya skills center. Riu anake aitu matige gucinagirira go kanitha-ini na angi matiga guthi haria ha Devi, riu macinagirire na hau nigetha ona mundu wothe wi kanitha-ini uyu enda gucinirirwo dirisha handu ha guthi kuraihu ugakirwo ni ciana citu cia kanitha ikona kindu ithe tiguo. Na ndiramenya Devi wapi Devi alienda wapi? Ndiramenya ni arathie muno, ni araka kanitha wa Nyeri, ni mararikiria gwaka kanitha wa Naivasha wamejenga kanisa kubwa sana, na pia Reverend Mureithi ameanza kujenga. Na siku ya leo kwa neema ya Mungu kanisa letu la Chuka wameanza ibada yao ya kwanza siku ya leo. Let us appreciate God kwa sababu ya hivyo. We wish Reverend Kiai all the best na wako sawa. Praise the name of the Lord. Sasa ile kitu nilikuwa nafurahisha Mofa mjana nikimwambia kanisa letu la Mombasa liko na majuma 3, na pastor wao akaniandikia, Pastor Peterson akaniambia hawatoshei hall yenye walikuwa wametafuta. Nikamuuliza, Peterson, si ulikuja hapa ukaniambia unaogopa kuanza? I cannot imagine wewe unaniambia umepata uwanja wa kuhamia. Na hiyo neema ambayo inabeba JCM ninaomba iwabebe katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Siku ya leo ni siku ya baraka. Tunataka kujengea watoto hapa nyuma, tunataka kuwajengea shule yao mzuri, kagorofa kazuri, na tuwajengee jikoni mzuri, na nituraka ginya handu he ukona tutada ndu watu ana turia tucungaga gagakomio hau na riko riao ri hau, na tucoke twikire micuha na ka bouncing castle hau nigetha riu na guku mbere ndungirona ciana maumira kanitha marigeraga haha thutha magoka maumirite haria, kana muciari agathia akiwera mwana, tutafungua mlango pale tukiwaombea, wanaenda shule yao na inafungwa gate. Kwa hivyo watoto watakuwa very safe na hapo watakaa vizuri. Tutawekea maji safi ili watoto wetu wakae vizuri. Praise the name of the Lord. And thank you so much Mr. Gitonga kwa sababu ya kunisaidia tujenge katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Ninataka kuingia katika neno kwa sababu nimemwambia kuna mahali nakimbia, kwa sababu pia Bishop Gatimu ni rafiki yetu na ni rafiki yangu na amenialika. Kwa hivyo magari zianze kupanguswa, zianze kupangwa nikijije zitaradora tutiguthi uikara turathi ona ikanini mushago alafu tushoke. And I want to appreciate all of you wale wamekuwa kikuja katika ibada zetu. Wazee, hebu pigieni wazee makofi mazuri. Kama kuna ushirika unanifurahisha ni ushirika wa wazee, na niliona on Friday kuna watu waliokoka katika ushirika. Mr. Charles na kina Steve gutiri uduni ungenagia ta video ile muikagia ya thuri makihura ndarama. Unajua nini? Wengine na hiyo video siku moja tuwekewe hapa. Muone ule athuri ya nyumekaga guku Friday. Wone ni magai ni okire. Ati athuri riu nimetikirite kwenda Ngai na magakindiria kanitha-ini na Ngai agamakenia ngoro-ini ciao. Undu ucio no hakugathirwo Ngai muno. Praise the name of the Lord. I also understand ya kwamba tuko na graduation mbili hapa. Tuko na graduation ya the new believers wale wako karibu kumaliza under Pastor Ngina in the church ministry, kusoma kuelewa Biblia, na hata wengine they are preparing wawe wahubiri kutoka hapo. Na najua pia tuko na graduation ya hao vijana wetu ambao wanachomelea. Already tumepewa machines za kuchomelea, tumebakisha grinders na zinaletwa. Siku ile wata graduate tukamahe grinder icio cia gucinirira na tumahe machine icio na tumahe rod cia gucinirira, tumahe gikofia kiria mekaga ou, na tumahe bia mathio mundu na hau ethe gatuka ajia gucinagirira na hau na kioyo ngi amufundithirie na hau. Praise the name of the Lord. Na wako karibu kumaliza hao vijana wetu, kwa hivyo mtajiandaa hiyo siku ikifika. Pia tuwafurahishe mathie makabiririe tutuka twao na kou. Amen. Hiyo ndio nilikuwa nimeona nitaguzia. Wamama, asanteni kwa sababu ya ushirika wenu ambao mnaendeleza. Na atumia ile moto kwa fellowship.
nĩ mũgakorwo na ihinda iritũ mũno rĩrĩa mũgoka gwetha ngena na mĩrĩ haha na atongoria atumia na the matron's office. Nĩ mũgakorwo na thĩna mũnene mũno nĩ tondũ mũtinyitanagĩra na atumia arĩa angĩ. Tindanagiai na atumia arĩa angĩ rĩrĩa mũthenya wĩ wanyu. Ũkagai fellowship, nyitanagirai mwi fellowship. The reason into why we come to church is to fellowship. Ona athuri arĩa mũtoka kanitha ũgakorwo na ihinda iritũ mũno kũiguithia athuri wĩ ũmwe wa gũkũ tondũ matikuonaga ndundu-inĩ yao. Wĩ mũyuthi na ndũkaga ngwatanĩro-inĩ ya vijana, ũgakorwo na ihinda iritũ mũno rĩa kũiguithia yuthi na arĩa matindanagia nĩ moyaine. Praise the name of the Lord. Kuja tu ushirika. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I want to thank the praise team. Nimuete amwanyu nimuete githomo kia Wednesday no ritu tondu niturikoragwo na fellowship last Wednesday ndari na ageni Pastor Frank agioka. This Wednesday ndirahoya Ngai ndoneka guthuka handu hote gucoka tene tukagia na service togo tuikaire nigetha tuthi na mbere na gwikira na hinya rugendo ruru rurabatarania andu mekiranite hinya. Praise the name of the Lord. But as a church tunaendelea vizuri, kwa hivyo jipigieni makofi. Amen. I want us to go through the word of God. If you have your Bible, have it on your hands. Na leo ninataka kuhubiri kwa kifupi sana, lakini nataka nitie moyo wako nguvu. Praise the name of the Lord. Today is a Dominion Sunday, and I want to empower your spirit. I want to speak to your heart. The reason into why we come to church is to fill our hearts with hope and confidence that tomorrow is great. Bwana Yesu asifiwe sana. And my message today, Isaac is blessed. Ishmael is not cursed. Kwa sababu in this life, katika haya maisha, watu wengine, nataka kutumia jina watu, if they want to offend you, they will make you feel unwanted. They want to make you feel unworthy. Thĩinĩ wa thĩ andũ nĩo mekĩraga ngoro cia andũ arĩa angĩ ruo. No mũthĩ ndĩrenda gũkũ encourage kwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo wanacemania na mũndũ mũrathime agakuonia we to tarĩ mũrathime, ndĩrenda ngũmĩrĩrie ngwĩre Isaka nĩ mũrathime na Ishmaeli ti mũrume, ũguo nake nĩ mũrathime. Praise the name of the Lord. Unajua kuna watu hutaka kukusukuma uone ni kama wewe haufai, na ndio maana mimi huwafunza katika hili kanisa ya kwamba yule mtu ako chini kabisa, yeye ndiye mtu ambaye mimi nakuaga na haja naye. Praise the name of the Lord. Tondu andu ni mekiranite nguraro muno, andu ni matumite andu matige makanitha ni kumatua ta matari kiene. Praise the name of the Lord. Andu ni matumite andu manyarare Ngai, no na tukihunjagia kihunjio gia guthie matu-ini ri ndivi no nginya tuhunjie uri andu meguikarania na ari angi. Na thiini wa thi gutire mundu warehirwo thi anyarire uri ungi, na thi no ni nene muno no tuiganira ithuothe tutegwikira na nguraro. Praise the name of the Lord. Ino thi no tuiganira ithuothe tutegutindika ari angi. Ungithie China thi ao yanyihire nginya makenjia gwaka mai-ini. Guku gwitu mai maitu mesa gutire mundu hutitie. Uguo no tuhote guturania gutari kumenithania mundu na uria ungi. Thikũ ici nigetha andu maiganire gatagati ka andu eri maroka makahitithanio uyu na makahitithanio uyu nigetha hagie mwatuka maingire mwatuka-ini ucio. Tamaka no utuike murata waya utekumaturania. Praise the name of the Lord.
Itiguo. No utuike murata woyu noyu utekuingira ha gatagati. Ni tondu Isaka ni murathime ona Ishmaeli ti murume. Praise the name of the Lord. Riria Sara wa Ibrahimu amenyire tondu gwakinyire handu Sara wa Ibrahimu akimenya guku gwakwa na miaka iri ndakinyia Ibrahimu ndagaciara akimwira riu mundu wakwa ndirenda woe maidi. Sara mathituire athuri aria mwe guku niju murerireria ihinda ta riu rikinye gutire hindi rigoka akimwira ndirenda woe maidi mugie nake kana nigetha ndukana kue utari ciana. Atumia riu matingika uguo ta imagine ati nyambrothi wera muthuri waku sweetie nataka uchukue mboch mpate katoi kai thaisi na kwaja ko thaisi atumia thaisi makwandikagira media hana muthuri mwetuka na media akorora una ni gwaku kahiuha media rabata stairs ukaigwa niwe wigwa ku nie ko hirida ndikirwo ke wa ngumaga na nie de murihaga na ni uyo anya ndikire mutumia mukurukira mami meidi waku mundu ugigutikira kirumi na ni meidi ndathi yako ri itunda kanjira papa Hassan umeosha kamera si nimeosha osha nikiona haji karagira ndege getu kuma jakejera si urutu face sweater geri watere gekore hana ogume media le wadekagira meidi uraturango na guoko wona uri aringa ithirefu ukaigwa guoya. Praise the name of the Lord. Ati ni kwigita wadekagira meidi urathoka ngima na ngudi netidaga na t-shirt ya thimiti muidi urekira t-shirt ya Undertaker aruga mago na hiyo ni sayetererio samuke Ibrahimu re akirwo ni Sara ndirenda woe muiretu uyu witu mugie mwana nake, but all of a sudden hindi ria mundu gwitwo Hagai aciarire kana gakahi akianjia gweka matharau Sara nginya gugikinya hindi Sara akira Ibrahimu atiriri nie ni ndirenda wingate mundu gwitwo Hagai na mwana uyu wake ndirenda mere mathie tondu matikaga ya guku gwitu kiria Sara atamenyaga weniwe wakinyire kumena Ishmaeli no Ishmaeli ndari murume. Praise the name of the Lord. Ishmael was part of God's covenant with Abraham. Praise the name of the Lord. Kuna watu usukuma mtu wakifikiria huyo mtu hafai. Kile hawajui is that person is part of God's covenant in blessings. Na ndio maana mimi huambia katika hili kanisa, treat everyone with respect. Treat everyone like an important person. Praise the name of the Lord. Your neighbor is part of why you are happy. Don't become the reason of your neighbor's sadness. Praise the name of the Lord. Gainere Ibrahimu mwana uyu gaciara ona menwo ni Sara nie ndimuthuire. Praise the name of the Lord. Reke ngwire andu amwe ta ithuĩ maciarĩtwo nĩ mũtumia ũrĩa mũnini wa baba wao. Kama baba yako hapa ako na bibi wawili, unaelewa hujuma ambayo hupitishiwa watoto wa bibi mdogo. Praise the name of the Lord. Wewe unajua tu ile shida watoto wa bibi mdogo hupitishiwa. Wewe ni wewe ginya ni muikaraga mukerwo ona ni gutukora mwatukorire ona ni mwirago inywe mutiri ena igai riri ritu. But one thing I want to tell you, that does not mean that you are cursed.
that does not mean that you are not loved by God. That does not put you in a position that God does not care about you. Wewe murathime. Either you are mutumia wa mbere kana wa keri, wewe murathime. Praise the name of the Lord. Either we muthomu kana nduri muthomu, you are not cast. They are blessed, but you are not cast. Praise the name of the Lord. Nukuri andu monaga hihi mundu uri ungitonda na munyakata waku ri mukona tari ukige mukigu. Praise the name of the Lord. Tondu ucio ngire na munyakata waku ri ukona gatatagirire ndenda gukwira atiriri wewe murathime no ucio ngi ti murume. Praise the name of the Lord. Can you open your Bibles in the book of Genesis? Genesis chapter 12. Pastor Frank, you get her very fast. Genesis chapter 12, verse 7 and 8. Genesis chapter 12. Kama umefika hapo, tusome mstari wa 7 na mstari wa 8. Praise the name of the Lord. Umefika, Pastor Frank? Sinawaambia ikifika saa hii mnakaanisha na ngena, ndio mnapewa maiki moja hapa. Ndio tunasikia na Kiswahili, tunasikia na Kikuyu na Kizungu. Ndio watu kama akina Elias wale wamesomea huko KU University wanasikia vile wanaambiwa na huyu wa class 8. That is Genesis 12 verse 7 and 8. The Bible says, then the Lord appeared to Abraham and said, sikiliza hapa, to your offsprings I will give this land. So he built there an altar for the Lord who had appeared to him. That is verse 7. Hebu tusome kwa Kiswahili ngena. Mwanzo 12 mstari wa 7. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. Kwa Kiswahili. Mstari wa 7. Haya, na tushuke huko. We. Tunashuka we. Gina bado uko kwa maandamano. Sisi tuko na Abraham, wewe uko anguka nayo. Genesis 12 verse 7. Haya, na tushuke huko we. Mstari wa 7 wa Mwanzo 12. Bwana akamtokea Abrahamu. Bwana akamtokea Abrahamu. Nataka mshike hapa vizuri. Akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Uzao wako nitawapea nchi hii. Listen, shikilia hapa. When God appeared to Abraham, he was talking about his generations. He did not specifically say Isaac. Nigeta tutika kuonaga Ishmaeli tari mwana wa mumaraya. Praise the name of the Lord. Nigeta tutika kuona Ishmaeli tatagirire. Nigeta tutika kuona Ishmaeli na andu hau no moyagira mweke wa kuonaga andu ari angi tamatari fata. Wa kuonaga andu ari angi tamatafataire. Wa kuonaga andu ari angi tamatari kiriko-ini kia Ngai ya kirathimo. Praise the name of the Lord. Ngai yake ariria Ibrahimu na gikoyo riu Mwathani ne umireire Ibrahimu akimwira atiri bururi uyu niguo nguhe njiarwa ciaku nake Ibrahimu agiakira Mwathani ucio wamumireire kigongona. Listen to this. When God was allowing Abraham to build an altar for him, Ngai agwetire njiarwa ciaku. Hatire handu agwetire ni uriku. He
maandiko mangĩ mauga atĩrĩrĩ, nacio njiarwa cia mũthimo waku rĩ nĩ ngacirathima, no ndaugire atĩrĩrĩ nĩ ũrĩkũ kana wa mũtumia ũrĩkũ. Praise the name of the Lord. Mũndũ gwĩtwo Ishmael, the covenant of God ĩkĩario na ĩkĩgwetwo njiarwa rĩ nginya akĩagwetanĩirio hau. Praise the name of the Lord. When God was speaking the covenant of blessings, if the covenant has been fulfilled in your life, other people are also waiting the same to be fulfilled in their lives. Bwana Yesu asifiwe sana. You are blessed, others are not cast. Praise the name of the Lord. Kihujo gĩkĩ nĩ gĩa gũtũma andũ macoke thĩ. Hallelujah. Kihujo gĩkĩ nĩ gĩa gũtũma andũ magũithagũithie tũguta. Kihujo gĩkĩ nĩ gĩa gũtũma ũrore ũcio ũngĩ mũrigainie wone mũndũ wa bata. You are blessed, they are not cast. Praise the name of the Lord. It is only that today their husbands are not alive. You are blessed with a husband. Widows are not cast. Praise the name of the Lord. It is only that you have employed them. House girls are not cast. It's only that they are working in your house. Mary, tuli murume no uria tuwe mwandike nikengei live gukorwo ko utikuga atiriri we munyihanyihirie kirikaniro kia Ngai gia kirathimo iguru ria muturire waku. Praise the name of the Lord. You know, sometimes nitugerageria andu ruo tugiciria ori matire capacity ini ya kirathimo tore ithuĩ tukinyite ho. Praise the name of the Lord. Hey, warora meidi waku we nduonaga mundu murathime wi gwaku, wonaga mundu murume nikio mwandikite meidi mwatu akuruga muruga thaburia igiri nyeni ciake itari nyama na ciaku na cia ciana ciaku ina nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwatu aguthie thabari ukoya ciana ciaku tondu mwathi out meidi agatigwo muci tondu ureciria ti wa bata tondu niwo mwandikite. You are blessed, they are not cast. Praise the name of the Lord. You are blessed, they are not cast. Mwatu akugura nguo thiguku meidi orio kire gwaku aturaga na nguo o iria okire nacio kwao nginya iratu kaba woe ucenjanie na andu aria mokaga gucikuhurithania irai no ndukamuhe tondu ni meidi. Praise the name of the Lord. Andu anyu moka kana ageni moka wiraga meidi umeja wina ageni meidi wakora mucie kwina andu me nyumba nigukena marakena meidi ikarite hauja na nigutukire na kwina heho. Just because you have employed them does not mean they are cast. Praise the name of the Lord. Isaka gukorwe murathime tikuga Ishmaeli ni murume. Bwana Yesu asifiwe sana. Angeginya matue the language of speaking to them. Ginya ukiariria meidi, yani meidi wako na ndari yako na we mukeni. Na watu akwariria andu aria angeni uraria wega. No watu akwariria meidi ugacenjia tone. Praise the name of the Lord. Ugacenjia tone. Andu aria ngura mariria wega ginya meidi angioka hakuhi nawe na mukwaragia na andu aria angi wega. Mukwaragia na andu aria angi uhoro. Kwanyu ni kwega. Ithigo kutwina thayo meidi agoka gutuine. Nataka nini? No uyu ungi ni urariria wega. Praise the name of the Lord. Yani I don't know. Rege ne mwana wanyu wagire munyaka gicagi agioka gwaku aikara gwaku ona tikava oke mwire ketigiti uyu ucoke gicagi handu ha oke gwaku utuike Idi Amin.